ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯝꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯔꯥꯒꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯥꯡꯒꯨꯖꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯂꯛꯄ ꯋꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯟ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁ ꯑꯦꯛ 1960ꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 63326,446.58 ꯊꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 31 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ 232423,632.86ꯅꯤ꯫ असुमना यामलबा सेनफम अमा सिंगदोक्तना लैबा असना रिसोर्स लाइजदबा स्टेट असि चलाइबदा खुदोंगचादबा कया मायोगनाय मासे मियामदा ngakta तासिनाबसु यादे मरमदे रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा स्टाफ वाटपा मरमना मियामदा टैक्स थीबा लापका मतमदा स्टाफ लाइरमदबदगी थीरमदना हनखिबगी वाकत कया मरमसु लैरे असिगुंबा खुदोंगचादबा असि कोखननबा लेखांगना कैजुअल अमदि कॉन्ट्रैक्ट ओइना स्टाफ खरा लौननबगी थबकसु पाइखतपा हौरे अदुमनमक टैक्स थीबदा हेना खुदोंगचाननबा लाक्लिबा मार्च था असि फावबदा ऑनलाइन के खुदांगदा ई पेमेंट ओइना टैक्स थीबा याहलगने लोइनना लमगी टैक्स थीबगी रेटसु नौना लेपथोकले मणिपुर की सिंग अमसुंग तमगी लैंड रेकोसिंग डिजिटल द ऑनथोकपगी थबक चादा मरफु लोइसले लागलिबा जुन था फावबदा माफुंग फाना लोइसनना पांदम थमली हाइके नकलमरुमदा MLA रंजितना हंगलकपा अतोपा वहंग अमगी पाखुम पीरदुना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोंगम बिस्वाजिना हाय कुमजल 2019 2019 फावबदा सही की ओइना पुन्ना उ चरा लाख 320.86 थाकी मसिगे मनुंगदा उ चरा लाख 209.13 न लेंगा के अमथि मरि लेनबा लोइसंग सिंगी मिहुसिंग यावना थाखिबने लोइदना उ चरा लाख 111.83 न मियामदा थानन पगिदमग यान थोखिबने हारिबा उ चरा सिंग असिगी मनुंगदा चादा हुमफुदगी उमपुद्रा फावदे हावी लोइनन उ चारा सिंग असि सेम्बा थाबा अमसुंग होनबदा लुपा क्रो 103.35 चादेंग तौखे मिनिस्टर न मखातन हाई मणिपुर दा उमंग मांगथरकबगी मतंगदा पाउसे सिंग रिपोर्ट तौनखिबा मदमदा कुमजा 2019 मांगथरकबगुम उहल्लिबादु युमफम यावदबने हौखिबा कुमजा 1948 हौना स्टेट असि उमंग सिंग मांगथदुन अदुमक लाखि अदु हंदक कोविड मनुंगदा यंगसिनहरुबा वाटपा मदि नोने तमिंगलोक अमदि सोचानपोरगी एरिया द मफम अतवागी खुंजा सिंगना लोना उमंग कोकथोकलंबदगी खरा खजिक हेना हंथागिबनी स्टेट असिदा थाखरिबा उसिंग असि यंगसिनना थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कमिटी सेमलगा लोकल बॉडी सिंगा खुजमनदुना यामना कुमना यंगजले लेगाकी अकनबा थौरंग लकुतुना ड्रोन सिंगबा सिनदुना यंगसिनबगी थबक यामना कन्ना सथारि हाइके अमरोमदा खांगाबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA सूर्य कुमार ओखरम हंगबा उहंगी पाकुम पीरदुना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बिरेन्ना हाई औजुक फावगी ओना पांचतर सिंगी पिथोक्तन लैरिबा पांचन नबदि जीबी फन्न सिंगबा सिंग असि लागिबा मार्च था फावगी मरुंगदा मफुंग फाना पिथोकलागाने औजुक फावगी ओना पांचन की सनफम लुपा क्रो सामरी कुंठागा मपन रोम पिथोक्तन लैरे अदुमैनमक एजी न क्लियर तौखरबा पांचतर सिंगी पांचन पिथोकबा मतमदा मखोयगी ओइबा इंटरेस्ट हापकद्रा हापोइत्रा हाइबदुदि यामना कुमना खनरे लोइनना जीबी फंड की ओनदी मसा की सेनफम दगी फंगदब मरमना यारिबा मखै पेंडिंग थमदब होनागनि हाइके हाउजु बाबगी ओना लेपाकसद हाना सदरंबा अरिबा पेंशन स्कीम अदु स्टेट असिदा अमुक हना सनबगी वाफम लैते अरिबा पेंशन स्कीम असि कोर्स फंड अमत लैतब मरमना तुंग कोइना यंगबद लेपाकसगी सेल थोंगी फिबमदा अकाइबा लाकदब मरमना अनोबा पेंशन स्कीम असि औदोखिबनी स्कीम असि मतुंगिनादि एम्प्लॉई अमना फंगलिबा तलबकी सादा तरा कखौरगा लेगा के मैकेदिगिसो सबमरबा सेनफम हापसिलगा कोर्स फंड अमद थमगने अदो एम्प्लॉई सिंगी हेना खुदोंग चाननबगीदमक लेगांग पुथोकलिबा चादा तरा असि चादा तरा का मरिदे हंगननब खनरे अरिबा पेंशन स्कीम असि की ओइना हौजुक फावबदा स्टेट लेगांग त लुफा क्रो चनीरोम ड्यू लेरंबदगी क्रो सामरोम सिंगदोखरे लेमौरिबा सिंग असि मार्च फावबगी मनुंगदा सिंगदोकनब होनागनी लोइनना न्यू पेंशन स्कीम असि की ओइना लुपा क्रो माफुरोम ड्यू लेरि मसिसु मार्च फावबगी मनुंगदा सिंगदोकनी हाइरे क्वेश्चन आंसर सेक्शन असद MLA ngorsanglul sanaten hangba wanggi pakum piraduna Manipur lenga ki water resource minister
अवांगबम निमाइन हाई हौजिक फावगी ओइनदी बाराक तुरेलगी जेरिकातगी तिफाई मुक फावगी सरुकासी सेमगननबगी इंडिया गवर्नमेंट प्रपोजल थागिबा लैत्रे अदुमनम करी करम मोंगदा सेमगलग मियामदा कानबा फंगनगदगी हाइबा अकन बमोंगदा सर्वे सधरे मसदा एमएलए मसामक्सु लमसदे यामना कुमना खंगबा मरमना माकसु तानारगा पाइखतपा याबाजिंग पाइखतगने एमएलए ngursanglurna hangbawhangi pakum piraduna minister Biswajit Hai haujuk pabuda Manipurgi tongan ba singi district ahum amasong tampaki district ahum da ol pam thanana bagi damak hanba tangka ki oina lamsing khandokre masagi matung ani suba phase ki oina su lam hector lisinga bagasani da ol farm thanana ba survey sathare masda perjol district ki nongsai ponse village da hector samanga yaure असिंगबो प्रोजेक्ट अमा मणिपुर दा पिथरक भाइबसी मणिपुर मियामबर ओइना लौमी सिंगी ओइनादी यामना खुदोंग चाबा अमने हाइरबा प्रोजेक्ट असिगी मखादा लौमी सिंगना फंगदबा तोंगान तोंगान बा खुदोंग चादबा क्यामरोमसु याथोक्तुना लैरिबने मरमसना खुदोंग चाबसिंग असि लौमी सिंगना फुन्ना लौमिननबा होनसि हाइनसु मखाताना फोंदोखि नकलमरोमदना सेमिनिस्टर एनबीरेना सिनबा सही इसिंगनी कुलहुमदोय कुनगा मरी की लुपा क्रो लिसिंग कुंथ्रा का मंगा सुपना कुनगनी थोगी बजेट एस्टिमेट्स पोदोखरे सलीबा सही लिसिंगनी कुलुमदोगिना अहानबो ओइरिबा दुगा तरागनी थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली किना अहुमसुबा ओइरिबा मिफाम थासिगी अनिदा मतम अदुगी गवर्नर लागानेसन माकी एड्रेस पिरदुना औदोक्लमलबा मतोंग मथंगी नमित फावो चथरमलगा जैथोक्तुना लेरखरबा मतोंग ngasi अमुखन्ना बाजा सेशन ओइना मसा मखा समतुना असेंबली की मिफाम औदोकिबदा फाइनेंस की थबकसु पोरिबा हाउस की लीडर चीफ मिनिस्टर एनबीरेना मथंगी सेनबा सही लिसिंगनी कुलुमदोय कुनगमरी की लुपा क्रो लिसिंग कुंथ्रागा मंगा सुपना कुन गदी थोइगी बजेट एस्टिमेट्स पोथोक्रे ngase yupung taraga mathoidagi amukhona chathagiba ahumsuba mifamgi anisuba sarukda hausna ahanbada wang pakunggi business paikhatge masigi matungda opposition congress ki MLA K Ranjitna house to calling attention motion amba pukhalakton masigi paukom homgi thabaksu puriba chief minister na thamlaba matungda finance ki thabak puriba house ki leader na mathang senba sahi ki budget estimates house to thamke budget estimates asisu house to thamlatuna mahakna hai April amadagi hogadoriba mathang ki senba sahi asigi manungda total receipt ki oina estimate tawriba sanpam na lupa cro lising kunthra ga mari sama kunthra ga mathoine aduga revenue oina estimate tawriba sanpam na lupa cro lising kun ga taret samanga nifu ga taret oraga capital receipt ki sanpam na lupa cro 6584 oina estimate tawre aduga state ki oina tax amasung non tax receipt ki oina mathang sin na lupa cro lising ahum chani amasung summary oina estimate tawri haike loina state asigi consolidated Pangi Matangi Senba Sahi, Lissingani, Columdoi, Kungamari, and total expenditure Sanpam Lupa Cro, Lissing Kuntraga Manga Supna Kunganitogi, Sanpam estimate Tauri and House the Tamke. Budget estimate Asikamari and revenue expenditure upon Basanpam, Lupa Gro, Lissing Kun Sani Parfutrani to estimate Tawagaloina. Capital of Sanpam Lupa Gro, Lissing Tara Supna Taragomdoi, Oina, estimate Tauri Haike. Budget estimate asi puthokpaga loina house ta thamkiba awafam sing manungda lekha gasigi mathang segi sanba sahi hanboina puthok saba sima magi laibak pabani aradra manifo myangbi ya fathauni aduna ngasi lekha gasne tawbani hana thangjin khiba khongthang singba phungphana paikat pangamle state asi bo sakot hanbada lepalaitana mateng pangbirak pagi damaksu magna house asigi ikai khumna sariba member sing bosu thagat pa phongdokhi loina na aikoi gi lekha gasne manifo bo amoto oina soidang amdana amasung sakot pa state am henna bagi damakta sok thapa naidana honazari haike mamangi tamda senba sahi lisingani taraga mafan kun loisalak padagi auraga laisat ki awawa kamtengna mayuk magi laisat aduna miyamgi ponsi amadi hingnana bagi lambida chauna akai ba piki amadi manifogi public finance da sahi ani thangna saitheng piki MLA Rajen amasung loinabiga masanoviga furambani haiba bioi further police custody laugre थासी की तरह का तुर्की नुमिदांग पुंग 8 मिनट तरारम तरपदा पासोई PS की मनोंग सालिबा सलाम मनिंग लेकाय दलिबा लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA सरोखैफा मरासेन अपोपा लेखित्रबा एस जाइमाबी माकी लोइनबी श्यामा सहियोमफु अमसुंग मसानफी बंदना सहिकुनगा मंगाबो मैमक्तदा चांगलुक्तुन मरम अमता पीदना फु सैरमबनी हाइबा मयो एमा थौदोक असिगी मतंगदा पासोई पुलिसना लखोटपा केस अमगा मरी लेनना फादुना मखोई की कस्टडीदा थमलखिबा अदु Makatana police custody remand tau laugre. Taudogasida Chenavani, I don't fagalava mu adogi maming, Asem, De Colson, Elias Nava, Saikun Gamari, Apopa, Ezugin Rogawi, Lugia Maya Lega Dagini, Magna Taudok Tokibamid, Asida, MLA Yumda, Sanglaka MLA, Yaunam Haki Loinabi Abasong. Masano people Matamatang Puram Kibani Hari.
थौदोक असि की मतंग द एमएलए की मसानुफा जयानंदा सही कुन गनि फाना कंप्लेंट ओइदुन रिपोर्ट तौरक पदगे पासोई पुलिस ना केस अमा रजिस्टर तौतुन लखुट की अदुग थौदोक थोकी पनमित अदुमक्तदा मियोय से फागत गंगारंग फौबा मखोई की कस्टडी रिमांड लौदुन थमलखि बने अदबगरंग मा की पुलिस कस्टडी रिमांड की मतम लोयरदुन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्फाल वेस्ट की कोर्ट पुलिस ना अमुकन पुथोरकी बग लोइनना माकादना केस एफआर नंबर 3 क्लोज टू 2023 अंडर सेक्शन 325 354 IVC asiga mari lenan investigation chathagada walibana mioi asibo thasigi kunga mari phawba makhatana police custody remand pibiu haidana prayer tawrakhe konasu police ki prayer asida ava fit aduna mioi asibo tha asigi kunga mari phawba police custody remand tawkhibani haire nongan ba bihata aibu senava haiba yangchili minister tha asigi taraga nithoida kangpokbi deseki manung chana leiba Sangaubung Belis the scene of Funkiba, Kwakaitel, Consing Lekaidaki, Nonganba, Elias Aging, Zaini Fugi, Miat Asida, NSN, I'm Senava Iva, Yamna Kumnatile. Loin and Miat Asida, Senabunabak, Atobatam the Fagani, Anna, Minister, Nongtoma Berena Fondokre. Taraganito Supermanifu, Legislative Assembly, Home Super Mifamgi, Nasi Satakiba Sesanda, calling attention ki motion Pukalatuna Congress ki MLA, Kanguzam or Rajan High. Taziki Taragam doi, Pausing the Nonganba Kova. Mayo emak mahaka nungsina zabi nupika satmina kraga kangpopi districti mafam amada sina fangle haba report thengnaki misi asiga mari leidana NSN AMG deputy kilonsar ni aba Moses Gangmai kauba mayo emak amasong laikhitraba mayo yaduga satminaki bi Sonia kauba mayo emak suphare haba pau makhatana phongdanaki asigam batawdoga sina lebak irang thokpa yabagi oithokpa yamna chauna leiri misi asiga mari leidana semkhiba JC asina su strike tawgani hana law thokiba laikre Miada Sida Sienava, I am giving Amaso Tiba, Kangdana lady, Maramasana Kesazi, CBI, Natragana, NI, Edis in the Biduna Atubada, Langla Langin Putok to Marilinaba, musing Pananabo Honabu Hike. Calling attention Adogi Pokum period on the minister, Nongtoma Berena High, Asigama Miatasi, Ong Batak the Condemned Tawi, Miada Sida Sienavani, Iba, Mu Emasanavati, American Popi Police Atuba Matamda, Pabangamba, Asikidamakadi, Manipur Police Batagale. Miada siga mari ledana aim gi deputy kilonsan haiba Moses amasong laikhidrabaga mari lainaba satminaki bi satminaki haiba na BSC fagale lodana makoidagi likun khara phangle masida sunatana mihat asida senaba atobagari amagi khongul libagi thabak su yamna kana sathari makhatana thuba matamda langla langjin phangbak ngamna ba kangpokpigi assistant SP ne lusengba police officer marina saba SIT amasu semdana yamna kana thibagi thabak sathari Stephen Cover NSN AMG Kader Amasu Mihat Asida Sienai have a power fang badage Yamna Kana Kongol Liri Atumanamba Mihat Asida NSN Amasi Organization Oina Sienavra Natrakana Mihat Passing Aduna Lanai Oina Satakiba Tongla Ibadu Kangtok Nana Yamna Kana Tejile Atubama Patamda Mihat Passing Papangamani Abagi Tazabat Chanalai Maramasina Housing Wenadi CBI Natrakana NIA and Singba Sandran agencies in the Kesasi Sinabagi Wafam Laitri Haire SDC की पोस्ट निफुका हुमदोई हेंगत न लौबा याखरे मणिपुर दा हौजिक लाइरिबा SDC सिंगी आवटफासी मेंखत बंगम नन बगिदमक SDC की अहेनबा पोस्ट निफुका हुमदोई हेंगत अनबदा ngasi pangthokiba cabinet mifamna ayawa vikre ngasi numidang waram pung mangarom taba matamda minister secretary ki cabinet holder minister N Birendra Prasad tawtuna pangthokiba cabinet mifamna warebasi laukibani haire mifamadu ki matangda manifu lenga ki bogang loisu oiriba IVR Minister Dr. Safam Ranjan Nahai Kumza Lisingani Taraga Darukta Manifo Public Service Commission at Laukipa Examination Ama Kumza Lisingani Kunkanito the Amukhana Pang Tokipa Aduda Hana ADC gi SDC gi post Nifugani Fankak Yarambado post Nifuga Humdoi Apolagapuna post Parfu Dramatoi Launa Cabin and a Wareb Laukre Kumza Lisingani Kunkanito the Pang Tokipa exam Aduda Puna Mioi Sama Humfugani Pangipal out Tokibani Makoising Aduki Manung Merit list Yangaga SDC ki post ki dhamak hana launa na bataramba post nifuga ni fan adu ki mathakta atopa post nifuga humdoi apana na bangasi ki cabinet mifam adu na warep lauki bani haike ngasi ki mifam adu da council of ministers sing chief secretary loidana manifu lekha ki mari leina ba department sing ki officer sing su saruga ke makatarakba atopa pauda police ama tamthina alamle Chhattisgarh ki manung sanba Bijapur district da masakhangdaba Next licensing na Chhattisgarh Police da Head Constable oina leiba mayu em tamthiba mawangda halam lehana police officer amana phangdorgali officer asigi matungina thawdogasi ngarang Bairamgarh Police Station konba Kadenar Village da dhokibani Head Constable Pindiram
बेटी सु मसक खंगदबा नेक्स्ट लाइसिंग अदुना मखौरी लेंथतुन हालंबनी लेखरबा हेड कांस्टेबल असी दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन दा पोस्टिंग तादुना लेबने मागलुहंबगी थरम अमा यावरबा मतुंग हलकपदा नेक्स्ट लाइसिंग अदुना फारबा मतुंग मखौरी लेंथतुना हालमखिबने लेखरबा हेड कांस्टेबल बेटी गिदाम पुलिस स्टेशन कोनबा गुमालनर पैलेस दगिनी भाग नमित मरीनी की सुती लौखिबनी हारे टी गार्डन मैनेजर की गरी मसक खंगदबा मियोइसिना मई थादोकलमले आसाम की तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट लेबा राइडांग टी स्टेट की मैनेजर की गरी मसक खंगदबा मियोइसिना मई थादोकलमले अदुबो लाइबक फबदगी टी गार्डन मैनेजर मसादी असुकपन नंगौखिदे हारे रिपोर्ट सिंह की मतुंगिना टी गार्डन मैनेजर असिगी ममिंग जगदीश सिंह फुलेरा कवी थौदोगसी ngarang nubidang waram pung mari manga tarak pamatam da thokibani मैनेजर असिना हानगी मतौगुम टी स्टेट असिगी सेक्शन 31 da yangsan bagi khongsa chalinga thaudoga si thokibani मांगना तोंगलकिबा गाड़ी अदु मई थादुना माक पोसाखंग दबसिंग अदुना हानरब होनारमखिबनि हाइरि थाउदोगसिग मरी लेना जगदीश सिंह फोलेराना दुमदुमा पुलिस स्टेशन दा एफआर अमा फाल तौखरे पुलिस नसु हिरमसिग मतंग दा यंगसिनबा हौखरे अमरोम द ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन ATTS एना टी गार्डन मैनेजर की गाड़ी मई थारमखिबगी थौंग अदुबो अकनबा मौंद जानिंग दा फोंदोखिबगा लोइदना थाउदोगसि थिजिनना मरी लेना सिंगी पोनिंग सिंगसिलगले ATTS एना थौदोग असिगे मरी लेना फोंदोखिबदा टी गार्डन मैनेजर असिगे मदकदा ममांग मतमदा अहुमलक एटेक सथाखिबगी थौंग लैख्रे थौदोग असिगे मतंगदा कैरकना एफआर सिंग फाल तौग्रबसु ngasi pawa mari leina sina action amata lokatana leiriba si laibak thibani haire total shutdown satharagani committee national highway 37 imphal ziripam lambi gi sarukama tamenglong district ki longkaw dagi faitol village phawagi marakda paktorakpagi lamgi compensation pithok tabadi pungni fogani pan ki total shutdown satharagani NIS 37 package 7 affected village committee ki chairman amadi secretary anina khude piduna thadorakpa serola mana hai कमिटी असिगी अपुनबा मिफम अमा हौकिबा था असिगी तारागानि पांता पांगथोकरे मिफम अदुदा अमतो एना लौखिबा वारिफ के मतुगिना लंपी पाक्तोरकपदा सोगलबा लम मपुसिंगी पीगदबा कंपेंसेशन तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदे तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मरी लेनना डिपार्टमेंट अमदि NSITCL था असिगी कुनगानि फन फावबगे मनुंगदा पिथोक्त्रबदि मथंग था मार्च अनिदगी हौरगा नेशनल हाईवे 37 अमदि नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पुंगनि फुगानि पान की टोटल शटडाउन चथरगने total shutdown manung da thorok pam da thawdok sing NSIDCL na taksak pugadabani ana serol aduna makatari khongsang railway station da ILP checkpost hangbiu pekam haujimaki wana imphal ge khwaidagi hena naknaba railway station oriba khongsang railway station asida namit kudingi mitop kamarum leptana changchilaklabasu inner line permit check tawnanaba permanent oiba post amata leite matamatam gi wana police ki mobile team laklaka check tawba thengnai अथवा मतम चेकपोस्ट हांगभिउ अन पीस कमिटी कंगलेपक मणिपुर पेकाम की प्रेसिडेंट KS राजेश मैतीना फोंदोखरे वाफम असी PECKAM की प्रेसिडेंट KS राजेश न लुसिंगबा अखनब टीम अमन रेलवे स्टेशन असिगी हौजिक हौजिक ओरिबा फिबमसिब यंगचनबगी खोंगजक अमदा मांगना फोंदोखिबने KS राजेश न मखातन हाई स्टेशन असी मथौ अहोकिबा था खरा अहोखरबसु स्टेशन असिदा अवाटपा यामना लेरे स्टेशन असिगी मेन गेट लेट्री स्टेशन तमना चंगलकलिबा लंबी असे हौजिक उफुल अहवन मियामदा खुदोंग चादबा थेंगनारि नोंजुता मतम ओइरगदि लेखोमदा पैसेंजर सिदा खुदोंग चादबा थोगदगनि स्टेशन असिदा पैसेंजर सिना सिनबा इसिंग फंगद्री स्टेशन असिगी अवाटपा मयाम असि मरि लेनबा सिंगसु यंगसनबिउ हन अपल दाउके अनोसुया उइगे गवर्नर ओइनंगसि वसक लौरगनि मणिपुर की अनोप गवर्नर ओइना इंडिया की प्रेसिडेंट ना हाबलाग्रावी अनोसुया उइगे हेंग मणिपुर की गवर्नर ओइना थबक पाइबा अमसों अरोनबक ngakpagi wasak lauragani pawasna hai nongna governor oina hablakrabi anusuya uikevo high court of manipur gi acting chief justice mariam patu bajira belu morari daranna office paiba amasung aronba ngakpagi wasak laugani hayeng ayuk pung taraga mathoi taba matamda raj bhavan gi darbar hall da pangthoka doriba thoromasi gi mari lena ngasidagi auduna makha sathariba taraga naithoi suba manipur legislative assembly gi ahom suba mifam ayupung taraga mathoida awgadaba ado jaitholaga nongthilpung amatabadagi awragani haire mailoi sangsing oja sagnaina karakdaba thengnarabadi mari lenaba singda wakatpiyo thongam santi moirang AC ki manungda leiriba lainga ki mailoi sangsingda oja singi marakda sagnaina lagdaba thengnarabadi mari lenaba singda wakatbaga loitana MLA dasu kangalagu aina moirang AC ki MLA thongam santi na phongdokre kumjali singani taraga tarit taraga nifandagi saba augiba
Marang Municipal Council Ward Number 4 Sengay amasung Kokta Municipal Council gi Ward Number 6 da leiriba primary school ani haunabi matung ina sangaduna miyamda khosinabagi thauramga Mari leina Emre Sandi na hai khunai ama sakotpada education yautrapati kaidongnungda oitogloi Maramadu Minister NPN School Pagadan Semission Autoglibani, Sub Minister Tungi Mirolgi Kanduna School Singda and Pastor Sinsiam Gatsagatun, my racing for Fagadan Nabawanare. At the Sunatan Education Minister Asisu like Desu, 19 Haiba, IFS Officer Oiramlaga, Voluntary Retirement Lotoklaga, Biamgi Saba Tauge, I don't know some Torglipa Muene. Emily Makatan Haing Asi Sangaduna Biam the Cosinariba, Primary Schoolary Assistant Minister, Amazon Education Minister Na, Honabibaki Mapalane. Maramaduna mampa waribasing na masasing bo mahidosing asida mahitaman biu loina na masasing atu mahitamba tharakpada mahfasing na thenbirago school halakpada su mampa waribasing atubag lawbala biu lana school da tampu wargati masasing school da thenbiba amadi lawbiba dumak sanai lenga ke school gi ni harbadi masasing thenba satpasi kya ude masasing ba school da thenba amadi lawba salabadi osa sang naina lagi natagna lagte aibu khang bangam gane osa sing sang naina lagtrabadi angang sing matau karam na mahitam gane Mahafa Webesin Mahiloisanga, Afapa Marie, Narabadi, Adumapuna Pakat Minerakane. Taramadu JEO John 4 Pestopo and Sinkai, DI Morang Amasung Pestopo, Su Sarugiaki. Amarunda Morang Esikimanung the Larabagi Pankai Makata Labay Mungsing the MLA. Tongam Santina Sahiki Agimamang the Ona Mating Pambagi Maka. Sadarak Bagi Manung Sanangasi Tamnapok V. Makalake 1 of 5 Taki Kontosam, Ramabadigi Imung the ZI. Sit bundle to MLA na Kusinakri Hare. ZI sit kusin bagi thorom adu morang film leka deliver MLA office ta pangthoki bane makatarakwa atop pau amakatanga targi amasung Syria da nauna yuwa arakibada taruk sigre targi gi khatang ba hate province amasung awang thangba Syria da ngarang namidang waram magnitude 6.4 gi yuwa arakibada miyo taruk sigre amasung lebak animak adu da miyo lising nifuga taruk sigraba February taruk ki akan ba yuwa haba adu gi madong Miambon Huna Mipai Nangre AFAD Disaster Response Agency Namio Chahumlom Hospitalization Tauki Haike Amarunda Syria da Aleppo Horizon da Yamrabada Mio Chama Yankai Soki and White had mats at group Haike Ningtokabagi Wahaba Adu Takeki Define Town da Namitampung Nipan Binet Marida Toki Safu Adu Anakpa Antakia City da Su Kanafauki Madu Levananda Supauki Anbagi Adugi Midit Ongi Matungda Ate Province ki Samandak district da epicenter where magnitude 5.8 ki yuwa haba amathoki hana tarki ki disaster management agency aduna haike ningthoka panamita hanba adu ki matung minute kun longi tungda magnitude 5.2 ki yuwa haba ani amagosu agency aduna record tauke asok miyo ki amrom da makoi poteng bang binaba kawringai da thina soklaba building sing adu ki wall sing adu nikhai rakhe yuwa har ki ba matamatu da andekia ki street amada masagi sai taraka nipan rom suraba Ami Maslum na AFida Yua Harakiba Matam Aduda Akwaki Imungi Asiba Haksang Tiriba AF AD Galuin and Akwik Lake Hike. Akwakari Tawataki Kangde Amaka Amako Consinatuna Lake Basung. Akwaki Hek Mamanga or Walsingado Ninkara Pahoke. Akwabi Yang Sinaba Malem Labai Asina Maya Katopung Kanki and Amang Hike. Akwabi Josin and Malem Lamai Asina Maya Katopung Kanki and Amang Hike. February Taruda million Kiabo May Makai Laitaba. Mi uhenduna Turkey amasung Syria da magnitude 7.8 ki yuwa hakiba adugi matong AFAD gi matugi namaka satar pa yuwa hava lising taruk sani hena thoki maduda Turkey da miyo lising nifu ka mathoi chama yangai ka taruk amasung Syria da lising ahum sadruk marfu ka nifan siduna punna miyo lising nifu ka taruk rom seke aroibeda content sing asiki markui pa pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba punama padaga jari channel isna dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a copy of Namako Amakana Tagasari.